Dobrodošli na kanal Petrova kuhinja. Danas ćemo raditi kokos kiflice. Kokos kiflice su prhki keksići koji se naprosto tope u ustima. A u nastavku videa ću vam pokazati postupak pripreme. Sastojci koji su nam potrebni za ove male slatke zalogajčiće su 400 g brašna, 200 g kokosa, 150 g šećera, 250 g maslaca, 2 jaja, 1 prašak za pecivo i 1 vanilin šećer. Prvo ćemo sjediniti sve suhe sastojke, zatim ćemo dodati maslac sobne temperature i jaja. Sastojke dobro sjedinite, odnosno umjesite, tako da dobijete glatko tijesto. Tijesto razvaljajte na debljinu od 8 mm. Zatim okruglom modlicom izrezujte oblike polumjeseca. Kiflice stavite peći na 170 stupnjeva Celzijevih 15 minuta. Pečene kiflice ostavite da se prohlade na sobnoj temperaturi. Za ukrašavanje nam je potrebno 50 g otopljene tamne čokolade i 100 g kokosa. Vrhove kiflica prvo ćemo uroniti u otopljenu čokoladu, zatim u kokos. Kiflice su spremne za degustaciju. Uživajte ovim malim slatkim zalogajčićima.